Үтүү күнден сақабыт сирин олықтақтыра әйге бұға фирге әйге беріні көріғыт. Дөнтону олар бұд саскы сыңнялаңнарын тухалақты катаран жәбәхәңеттен осколларғар үптеннелер үйерәқтерін оттон салғы үйренелер. Онтан жа бұл саскы сыңнялаңға арас қабанна республика биттігер күрәқтер, күрестер ұтылынылар, сетихилер үгістер, жонын бігігі бүгін туқ-туғынан кепсетекті. Темери ухарар кыз сетихилде, большие вызовы кітігінші хүрбет өт научно-технологический проекттар бүтін Россиятағы көрәхін саңа арыйлара, спорт сайыңы көріңнерігер Саха Республикатын бастықы спартакиадатын бастыңнара кімнәғый, Обилимпикс 2-тігінші хүрбет өт идем асыстыветін ақсыз национальный чемпионатын регионнағы көрәхін қиылақтары ұлжыттықтыра. Күнді көрәтшілер бүт, оның бір час ұстата бігігені күтті бұға фирге бірге болар күтір ұңыра бұт, әйге ме бірге күттіғі қытын сөп, ағыз 914-219 сүрбекке 612 нөмерге етілар күтін, саналар күтін сұруян, үйтін бігігені күтті бірге болу. Дендон көрәчілер бітер анан бігіге бүгін еті тол күйдаты бұд, ол күрді бұл етіға олы сүчігей бәліқті тоққыд, ол күрді етіні болғанистер кетерін ғырабын. Спорт күхіңі көрімдергер сақа сирен бастықы спартакиадыта 2-тігінші сәтте сыллаққа. Нерүнгіригі онна алдыңғы ұтылы бұта, манна бұлағы Тахара Ческе Республика бастың спортсменлара. Россия сборной командатын члене Анастасия Константинова, Ухкеленге регион округка призера Михаил Сосин, ветеринерден Андрей Жирков, оны төрдүзде кеметей. Ан бастықынан бігеге батсапыт нөмерегер әппеке қорую ұпыққа бұл жүгейкен де бұл медали бәліқ тұтуға. Onun же кытатын ити бие қоттон бу тоққа экранға тақсар ити бут, onun же бу эппекти бастығынан ипыка бу бәліғі тұтуға. Өтеу күнінен күнді ұлжыттар бұд, бігеген ғырғыбытын ұлынан кәлбек кетігер, ити кестіндік мақтана бұд, онатын әхегені бу сетихегетінен әғарделейбін. Оны жеттен бастатан тұран кепсетибитер кейрияғын, ол күрдік бұл аспыт өрөбілерге чап ұстары ден көрес болла. Бұл маннаттан ұс алдынтан төрікте Максим Кирович Амосов атынан Қотығылу-Линге Федеральный университетін естественный наукаларын институтын 2 курухын студиона темері ұхарар кыз айталаны пухавады. Бияқа бүгін ұлжыттыр, жайталаны тен әдер саңа сағалатчылар ұстарға сақа бұғағын түріхін ден үлейгінен 2 местен ұлбытын. Анын да айталанатын бұл темері ұхарар керек оде бейгі студиявтары ұлжыттыр. Онын да бұчап ұстарын тұғынан, күрес тұғынан, қайдақ күтіннің, төхіл бақаты кеті, кемне қайыныстың алады, бастан де күрес тұғынан кепсет яққа. Мен бұл өшігай байытар әхін аспыта дей санатым. Әлбақ жоны күтті көрістім, білістім де қасып. Онына бұл бастықы бәйім қолынуым болар. Манны көріқті хеге. Бәйім бастықы оңыр бұғықпын. Отан күн сергер көрдір бүтім дейін болар да. Онтан жабы неке кепсеті бітігер бұл береге білімнен еқ бітігер дейреттің бұл темері ұғарынан 10 сыланыр әттер, 10 хастаққар. Жарықтан мұтын, онтан жабы өбігелергер, бағар кемері темерінен ұғарыра болу, әйген бойгеға кем келдер бідей, ағал бідей. Мен түрітшібін өрет әсіл жабын, ол ғынан маран темір ұстара хоқтар бұғылақ дейсаныбын. Ол да болдар hem bir mas ұстара балылар, тоқара ұсқаны бар олы. Бұл 10 сыллағата лабетер 2-14 сыллаққа түрдіс класс көріні әджан ұс алданға темір ұхарыден доклад сүрі бұдым. Маяғас ортосколатын технологиятын ұчыстала Егоров Владимир Прокопьевич кепсәбіда, мандық темір ұхарылары бүттен. Оның тірехелкәммен иебін күтті хүрі бұдым. Онна 2-14 сылтан сағылан темір ұхарыларын карьер бол бұдым. Намно уже 10 сыл аста, оны білеген көлебін уже 10 сыл ұхарынан жарықтанабын олығы маңарын ұхарыған атым демін.
Олыс шигейди. Онотон бу үлен туһунан. Сихили билигиннер якка Бу көрәчүгер. композиция токуйдабыдым. Саха быһаган төрөһүнэ ден. Бу кыммар тух хаңалас береген уруйдабыдым. Тойдегі бу хаңалас берегеттен баран урудахмай буппут, үйөдөй таһын. Онтон манны кергит тахаулана охтор туралар. Темир ухара хаджара охтор. Ол ухарылы болгом бутурар. Онна бу болготтан бәям быһакпын окса хаджабын, онна бу быһагын бутурар ден композиция. Жаманна жүллүр сүбелер төһө сәңәрдилер. Онотон бу күреске келби жон делби көрөн сөгөн мактайбыты болу. Жаны бу күреске керең аренер болу. Бу именно усуран бастың усуран быһак теңге хоготок кысетим. Ол гынан баран саха быһаган тургутаһын ден көрөс барыта. Онна соготок кыс бода хадим. Баллар кыргыттар. Бир кыс барыта ха. Мен кыттаме сывыфуга йөренер кыз. Онотон жем 2 күн ұстатыты хеге бу. Ага. 2 күн. Кылгас биреме. Атын хо бу өр оңгулда. Эрдә гына турдаган. Бустапка 2 күн турор будум. Алгынан баран өр охаммудум. Мен Тәһөр оңор букуны бутугана. Ой, курдук охаммудум. Бу сүрбет оксус отутус кулун тутар күннәргәр выставка болар дебиттергер. Мен анна холонон көрөр бипинен сана кирбиде. Биремем кылгаста болар сен аны маны толкуйдан үйренен оңорон таардым нем. Онтон же бу иете кайда келбитей бастан. Тон бастан быакпын араксыбытым. Быакпын оңорон баран кымын толкуйдабытым. Онан аны толкуйдолорон кайдах маннык кымын кайдах оңоробуну тугу тох композициятын толкуйдохпун сөптен. Антон бәям Темир ухарытынан жарыктанар боламын маннык саха быһага кайдах төрүрүн көрдөрөр абиппенен санаммыды. Олеген кымын оруйдан бу ожургайынан ухана турар кыһы оңорон. Тан бәям оңорботогом оңорорго үйренбитим. Үйрене сатабыдым, олда болдар ярхан багайып. Онтон же бу саха гehegер бу сахан оротор Темир устара самый үрдүкү үктелге тураллар ди. Онны холбура бу уз болокун же кахан багар быккыны, онотон багар билем тух ханаттан бу мандык Темир ухарарга келбеккени. Эте мен терехне бай вопрос. Ол 2014 сылттан мен 2010 агыс сылгадлы ол доклад сүрүбүдүм. Темир ухарытын туһунан. Онтон 2019 сыллааққа уже докладым темата олар бүтін кәнеттен Темир ухалырыларға хаджам биттағым де. Анна 19 сыллааққа сайын бітті ханан кәлбітім. Мен Темир ухарытын гар хаджарым тейбәді біттен. Онна же 14 саспын толабын, 14 састақпын. Онна уже бәйбір мандық баға саналаға бітпенен білбідім, өйді. Бұл қартысқалары көрі көрәчан. Бағастаққыны? Эти 2014 сыллаға қартысқа, 10 састақпын. Халаятчын. Эти Герасимов Василий ден меген анбастан Темир ухарытыгар мандык үйрәппит кем болар. Билген кенене батыха сылжаммын ухарабын. Тан уже самостоятельный соғыс болбудум да болар. Хем биркене меген бастан уйдады. 19 сыллаға бастығы бұтын олонқоғығар намға көрақтахи гіппіттара Темир ухарытыгар. Онна кыргыттар командаларын туру буппут. Атласова Любовь Гаврилевна, она Егорова Настя болан. Онтон ыла мандык бәйем улустаргаре хаджамын сайынайы ухарыларга хаджабын. Билеген уже сүрбәттен тағыста ухары. Онтон же бұл қайдақ Темир ухарағын, онтон же балгону Темир қайдақ лағыты. Лағыт дондық, онтон туқ ұсықтары көрсетіған туқ шепчекетік берелері аяқа. Тон бастан ұруда қомия бұд. Эти хаңалас берегер мандык хомой буппут беге атак үйедей тахын. Ол Темир урудабытын хомиян барамыд беге уматабыт. Онна уже Темир ухарытын процессигер киреп булади. Аны өр багаян хуллар ол таскын белемнәһин, кемергün белемнәһин. Онтон охпутун тутабыт. Ол кенеттен
кура түспүтүн кенеттен уже темир бит нухаран сакалыбыт. Ола бетер охпутун оттоммут тыгынча курдукратскалды тахарабыт. Онна темир урудатын кутан сакалыбыт. 15 минуттенен, сүрбели минуттенен киленди, балтара килели уруданы. Онноннук 6 гинча сухарабыт. Онтон били химик боларын быхытна мына химическая холостага диамни. Реакция восстановления барар, онна темир урудата ол темир болан тахсар. Чистый темир, шлакта ханген. Онтон же бу туох ти холобура бу уяхана да добутчугар хамбыллага ди бу холобура темир бит даганы, оны оксорго даганы элбексене күс нады, онтон эн бейин төхөлбөк көрүңнэ хөтөйөлөккүн. Мен пока что көбәйбәр тугумдасо. Мен билген йөрнә хаҗар боламын бу Данилов Александр Дахка, Готовцев Роман Ильич Дах мастерской дәргәрүләлибен. Кинләргә йөрнә хаҗабын. Ача кыстыгын ин эме анау кыстыгын. Пока бәйбәр со. Да инникетин остор буланна. Бәйем улат тахпына, өсө үчүгәйди көрәннәхпына бәйбәр мастерской туттугым ден багасын алахпын. Онотон бу керек кыз, керек ко бу маннык темери ухарыр олық седек боллағы ди. Бу чепчекете хуқынны үле болар. Онотон бу маннык ухарыян бағарар, уханын бағарар кыргыттарға бүгін биһиги бирибитин көрі олар болуқтақтар кенерген тугусу бәлеңеті. Мен кераң ардарға хөбелемеде. Тәһәдә гарахан үле болбутун ихин. Әйге бәгатыгар эрадага яхтахат. Эн баян багасын алах болдықына барда тоқ бағар толын сәп. Дейсаны бұл. Мақтал айтыланы, том айтыланы көрәчілер бит сақабыз сирин болды. Күйіқ экранның көрін сірге біттері болды. Онтын еділақ болақытын ағыз 914-219 сүрбекке 612 нөмерге бияға береге күттігін еділар күтін айтыланыға ұйтынден сұруынден әтебет. Онтын жабы темір тематын салғы мақтанабын. Салғы темир тематын аттыра кепсетебет ол курдук кулун тутар хүрбек кис күнүгер Жоғыз билим академиятын өрек лабораториятын кийинигер большие вызовы кетигинче хүрбеттүет научно-технологический проекттар бүтүн Россиятагы көрө ытылыбыта. Быйыл хеттистен 11 класс үйренәтчилери ортан алуу өрек устужоннара кыттыыныбыттара 11 кайыска бар 217 саяпка кирбите оны эксперттер сүз сүрбөүс проекты таланнар дем кыттачылары касеме түхүмәгенен деп таланнар кыйылақтар де сирус өрек кейінегер салғы ыңырылан де сүмердемет команда болан де проект оңорутугар үйрене барықтары. Бүгін бастың проекттағы үйренәтчілер бияқы ылжыттылар. Ол күрдік әйге береге бүгін анам менен усалдан олуғын, мүрітәғы олаттар гимназияларын 9 қылағын үйренәтчіде Саян Егоров, онына Максим Кирович Амосов атынан Қотугулырынға федеральный университет үйретер научный анал кейінен 11 қылағын университет Марат Петров. Үтеу күннен олар, әйнеметтен бұл сеті егітінен әңірделейбен олыс әлбәқ тұрғытуыны ағаңғыт, береген ұттын әме бұл сүйруска барар кықтанды кетті. Onun bugün biyeka sayannak marat bu beylerin proyektlerin bireyner yaktırı. Diton basatan duran sayanның kaseti ol kurduk oton bu naukaga kaydak jahengel bikini. Nauka bullaga diye bu. Aha, cevabımla. Öte günden benim nauka ambastan Александр Ивановна учиталым. Черчение технический график учитал сыбыда. Кине мега минимальный доклад ағығы Ол кені кергеннен Прокопий Михайловичтің Колодензиковтың бейгі анық үйіріне дела бейгі жертінауыд. Олына жамын бұл анық доклад оңы бұл бейгі. Де бұл станогын туғынан, теман кем денеті, төхөр деманы білімнәтігейд, бұл станогын ордығыд, бұл туғынан білейнер яққа. Бұл станог бұтын 2 сылын қаяты өт. Бұлырын разработка жарыды, бұл бүтті. Бұл станогынан жет туғын ағады? Бұл станогынан қомыс тылын темір қотырлы пластинаттан бәйетін размерінің бұғауыд. Размерінің, бәйетін надыла размерінің бұллары өт, онына бұғауыд мұнына.
Декорачылар бит интерьерге полуқтақтар қайдақ маны туттабыты, қайдақ бұхабыты көдіріққа. Білемін. Марат кәмелі хүйоға. Бастан, құмыс оранғы бастан корпуын оран. Оғынан, ол корпус барты ораты бола бөге. Оғынан размерін мәре дейбіт. Үйәйті 1 мм дейм бол әтеқі. Алараңы өтті 5 мм дейқі. Уға бұд, эксцентрикоза жын ватты бұд. Крайры чағы. Ұқаттан қырпауы механизм қамсаты бұд. Бейқарды 6 мм. Салғығаны қамсататын ебіт. Но білем бұғалан тақықлар. Қомыстарғаттан қас қомысқа мандық оңырдығы тұйтылын. Рейне бәйді бұл. Әлбіқ бұл. Руководителім бейті народ мастері қомыс оңырының оғына. Түрген әбітті? Түркен, ха. Тыға уға қолы бұра. Бұғандық. Жәрі көрек қайынары көрәчілер бет. Қайдақта құрдық түрген байдық де саян қомыс тылын оңырды. Көддері қарысы тұтан көддері саян. Тылын көддері тылын. Бұ. Жалус интерегіне де қолы бұра бұл стануғы оңырыр күтігер түхі өркем біреме бар бұтай. Оны тон қандық материаллары тұттуық күтуй. Бұ тұғынан, стануқ тұғынан. Станок туна таққа темірттен оңылуды, темір стальтан, обычный высокоуглеродисты стальтан. Тәтәгі еқан составның деталері, қапауы механизмі қамсатыр туға чаға, онына бұғар чаға, 2 час қарары қайып. Струбцинан тұттарылыр, мұнық остолға. Оны жем бұл бұра екітін көміс күйіргітігер төхі сәргәйтлер эксперттар, бұл манна көреске күтті бұт оғылыр. Бұл проегі өнергі сәргәйтлер жағынығы мен бары өйт тайып олар. Бұл оңырдың де станокта қол күдік өйдірі кедім ғала. Онытын иннекетін өсі қайдақ тұпсарар бағалақ қыдай. Инникетін ғадан тұпсабыра бұт яғынығын. Той етігі бұл сұнық бұт бәйтін сығылын олау сүйдік толарыр. Уже бүтті ға. Жалус интерегіне, онытын саянын олус әлбәқ күрестерге, конференциялерге күттен тұраған. Бұл маңның өті активнай олықтақ өрнәтші болағын де. Бұл қартысқыларғын көрәчілер бітер ғаран көддері олар бұд. Оттан де бұл қандық өстік күрестерге, конференциялерге ең күтті бұқыны қандық темаларынан. Эти конференциялығы баратынан бұл тема күтті ұтым. Бұл теманан Москва көті жүтім. Анды ұйтаға Аникея қадыға. Өз сепінан дипломан бұл бұтым. Барғарыға күтті ұтым. Әме бұл республиканский бұл құтырдағаты ол бұды. Республиканский МПК әме бастықы месте ол бұдым. Бұл большие вызовы әме победит ол бұдым. Бәлкі МПК әме бастығы бұл бұтып, оғынны бастамын Москва көп бүтім. Онна атын кейлерім бұл докладын әлбәқтір. Оша әлбәқ сетихи бұл станоккунан, бұлағанен әлбәқ сетихи олаға деп. Онытын иннекетін қаны тұттарсар бұлағын ақыны, бұл наука, технологическа өттігер қанна тұттарсар бағыл ақыны, бұл қайыз қаннан бараған ду. Мен бәйім технический бұл докладының кыттамын технический өттінен барықпын бағарауын ден ханатым. Кейін қораттар технический институттары керекпін бағарауын ден ханамыдым. Онытын бұл большие вызовы де көрек тұғынан. Санағар, тұғы бәғар саңанар үйдін бұмандық ұлақан көреске кыттанған. Әлбәқ үлеләқ оғылар кәлләқтер еді. Тұғы Сергей көрбік күні. Мен Сергей көбім ден атын оғылы проекттарын ол үшіге проекттар жанығын. Онына тоқтанды толы батырын ден соғая көбідім. Тоқтанды қараттан оқанттан толы батырын онына
сылларыгар битектиралы тиилдерин сояга бүлүм. Онуттан бу маннык биремән кайда хаттараганы. Олус Бирем. иллегин хога болоди. Илленим хоқтин аябаппын. Кайда боларына тун ургедидим кытта өрәчибит. Неделя акысты да барам. Обычно кейкүндүк выходной табыны тарыуна. Онуттан бу бейне үйренәчилер, әм элин хасты, оголор королорор болуктактар, ондан кинерге тугус белеңетей. Үгүсү белеметей Де дей. бу науканнан ылсан үлеләһиңе, биременаттарыга. Элбак бу конференцияга кытта. Науканан жаргытына кияка өлбә берер. Бу аңардас МПК бейте кияка өлбә берер. Публика выступайдырга, кады питиге, уверенный болага. Ол сөлбәк жайылақ кияка. Үшөй жайылақ. Ол кии лишнән сайынарга олыс улақан вкладтақ дияныгын. Оннук. Же саян бу олус үшүгей интерехне станоккун бүгүн бияга келен билигиндер биккер мактанабыт. Онтон де күндү көрөчүлөр бит, эхеге меттон бу станогу интерехерге боллакытына агыз 914-219 сүрбекки 612 нөмерге бияга быгай пирге кепсетиге кыттыгын, ыйтылар гытын саяңа бериңден ыңарабыт. Бигини кытта бирге болун билин кылгас токто булгабырабыт. Магазину женской одежды «Элис» исполняется 10 лет, и в честь этого вас ждет большой розыгрыш призов с общим призовым фондом в 500 000 рублей. Приходите в новый «Элис» и выиграйте главный приз – шопинг на 100 000 рублей. «Элис» – торговый центр «Оптимист». Күнді көрәтшілер бет, әйге сақа телевидениятыгар, үйераққа, идеға тухайыр, әйге бири, не бұға фирге көрілер оғытынтын бейге көрәтшілер бетігер, анан де иты білемне беппет, бұл иты бітін үсі бейді қатылы бұд. Ол күрдік жем спор күхіңі көріңдергер, сақа серін бастақы спартакиадыта 2 тұхынча хетті сыллаққа нүрінгіриға онна алданға ұтылы бұта. Манна бұлағы тахарыр Ческе Республика бастың спортсменнара, Россия сборной командатын член Анастасия Константинова, Угук илинге округ призера Михаил Сосин, онна ветеранерден Андрей Жирков, оннатын төрдүс киметей. Амбастыкыннан бихе қабатсапыт нөмергер ағыз 914-219 сүрбекки 612 нөмерге бастыке пейті үппіт көрәтші бүтігер, бұл чүгейкен спартакиады де өйдөбіл медиалин бәләқ ұнық бұд, онын бігеге бері бітігер күттіғын ден үңірабыд. Нентон бігеге кәпсеті бітігер салғы керегін, ол күрдік де бұл большие вызовы эме күрях кыйлага Максим Кирович Амосов атынан Котугулу Ленги федеральный университет үйретер научный анал кейінен 11 клан өрчті Марат Петров де бүгін бияға өлжеттір. Марат еген босите егінен эмеғар дәлейбен, онытын бәйін тұскынан білігіндер, онытын бұл большие вызовы күреске қанық теманнан күтті бұққыны кемнен үлелеспеккіне наставнен кеметей. Өте күнен Мината Петров Марат, мен тематы сверхсокомолекулярное углеродное волокно әбелях тымнын тулыр материал. Тауде хабеха сахачербитер күстах тымнылар. Она бұт оқтан темір подшипник, муфта, оны штифта масыналарға ажына қалыр. Олен бұны масына жалын ажынағына қандары тыяғайын уже олған проблем болуы. Олен бей сылбыт ете саңа материал аңырару, бұл полимер материалтан, бұл бейха сверхсокомолекулярный полиэтилен, бұдан күстах материал, тоеха бұкіне коррозион стойкостях, тымный бат, үшей прочные характеристикалах, а также ув питовать дават. Көддіріққа көрәтшілер бітігер бұл материалы. Бұл бейха ике материал бар, бұл для механических измерений, он для триботехнических. Механический измерение предел порочности, он предел порочности модуль упругости. То есть бұл хайдах материал сопротивляется механическим нагрузкам. Антон бұл уже таблетка курдук бұл уже для триботехнических измерений. Бұл уже для износостойкости гонор, он для скорости массового изнашивания. Хас материал изнавшийся гонор дуоғду. Бұл іліға мен анус класс кәлбедім. Бұл мен тақсыз класс кәділі оны тез қолы вереметім.
Она 9 класс кенттен Сумска кирбидим. Сумска кирәре биге тест сорайбыт, она тох проходил собеседование. Она 9 класска сентябрька, он октябрька мен тох кирбидим. Сирус лето ден кружокка полимерный материал. Он мен салаячем Аконечкова Анастасия Васильевна, она Данил Сиха Николаевна. Бу кенлер меха полимерный тох кепсәветтері. Полимер бу бұдан күстақ материал, но ырахан хынаға. Онотон биһиги бу тыйыстымны бутун тууяр материал буллади, но онтон эксперименттерге ген оңорохоннорга хыжыбытын ду. Би эксперименттер бутун тох артистский инновацион центрга гымпыт айцы фуден аттах. Онно мен школьник удук хатангамаппын, олен просто көрбүтүм в сторонке. Она записывай дабытын. Хайда каналлары. Адак энрек интересный это. Онтон же бу темаганан өсө хайдак халгы сайыннарар булан акыты. 11 класс кенте мен СФУ кинер аналлахпын ФТИга болу, медфизика. Атон бу 11 класс кенттен уже проектым уже битер болу, оны бу проектым уже 10 класстарга келие. Онотон бу науканнан үлүхүйүү, науканын тирихирге хене яка кайтаача келбетей. Атон бу 10 класска мен вопростаатым, тох канабын либо IT-га барабын, либо уже наука, химия, ханары физика. Он мен бу уже физикан талбыдым. Он уже ыйпытым хана кире хабы, буны күчөбө кружокка, хайда хана проектны хаб, она арасыны корока көтө хаб бу НПК-ларга. Олыс жөнүн көрөчүлөр бит, оголор, терапевттер, учталлар бу науканнан жарыктаннака элбек анарылар буллагы, өрөк артыктар арылар, онотон огон тириехе бу саян эпитин курду кепсиде үйренек касып, булхан аудитория, онотон бу улахан үлелери оңрок касып деп. Онотон бу холобран наука эн олоккор дейдак битнен тухтен эпитеңиде. Наука мен олокпарите уже новая часть меня. Бу наука әлбәқ дараны информация бар. Хоть онна химия өрене хынып, физика өрене хынып, отон наука безграничный, тох бар. Всю жизнь можно учить науку, но все равно она будет безграничной, бесценной. Оны тоғыларға тугу хүбелеңедей. Науканы білейінтін, бұл ұғыян састағы оғылар бұтыттан жа бұл енекея қардыға күтті бұтты. Аны дөтерөпеттер тема көрдүлер, туқ тематын арияқ бұтын сөбе қанық теманы тария лектері итінден тугу хүбелеңедей. Үлелән өренін, а также НПК-ларға күттін оны көйін. Жай мақтал, бүгінгі ғылжыттар бұт. Бігі енекеләқ бұл, енекеләқ беп бұл, бұл оғылар бұт. Ülelerini hittigit, ehegece mana tohtiyegiti. İsten naha şüye, ite oğlar jartanalara, iteleh polalara, ınpakağa suruyan, ite bir kayınskanı şüyedik, kasıhan öğrettilerdi. Onu orada darsa haydaları şüye bayı valla. İtine oğlar bari körüyokların istiyatların nada, onu öğrenen beylerin bula hatıqtağıtar. Onu buldaklarına ülelileri gör, öğrenenleri gör, ülelileri hüda şüye buldu. Ona sakahire canı hergetiye tohalak bulutlar. Ütüye güneden bilden durur bu barıda uçuştaltatan luktaq начальник класстан ила bu onu etengeli toqamit interiye hergeten uguyan kanı garap tridmiyekka oloğuran yeminne oğu ras bullağadi. Onu interiye heme ras. Onu buluqqanada etip barıda talanta tutuluktaq oğu Talana gen etergeteli elbak tuğunan baren hep bulu. Onu iminne bu uçutal, bu onu gören, bu manne sığıran. Da bulan talan iten taharar. Otan skola verir bula. Ondan bu соответственно bihi tuğtar bit bulağına bu NPK'lar bar bulanlar kinini dalşı bu elbak onu bir площадкага etergeteli Теңнән көрөн баран ким үшөйдик оны талылан бәйдің көддөрөн дәрш барар. Теңгелі бұл Дальний Востокка, Россияға,
Онтон де билинги бу үйрәккә кирергә булагана наһа шөй барда тугунан бар олимпиаданан баралар. Оны хорохтар булан экзамены хох уже туттаран кирелде. Дентон бу большие вызовы киндерге ме кыйга билген бүтүн арсыятагыга бардактарына киндерге бу үйрәккә кирелләргә эби бал Эби бал булар да. Олус үчүгө. Дентон биһиги тема бутер кириягын олус чөй ханалары хеттибет ол курдук жабо кулун тутар хүрбе бехис күнүттен отут күнүгердылы алдан ерүнгри коратагар спорт кыһыңы көрүнгнәргә сахар спортын бехис спартакиада тыгытылды бута бу спартакиада тугунан бүгүн биһиге кабилгеннәре келлилер сахар спортын физическая культуратын онна массовый спортын управлениетін сылайчыта Роман Иванович Аконешников, онна спартакиада сүрін суджета Альберт Иванович Трофимов. Бу улахан үле була, улахан жетсетигилер, тахарылах, триятчилер булар буллакы. Теген оны хене гадделибин. Онуттун жем бүгүн де көрөчүлөр битер билгендер яган. Бары кетеспит, сөбүлүр көрүңнөрүн бу кетехерлер була кыһыңы көрүңнөр. Онтуйбу пуланы үдүктөрө хеннакты була наста. Ити тәрәһеңгә буллагана холора биһире иккен бобатах, сылай ор комитет үлләте, онна неригүрү онна алдан улугар баһалыктар онна менна комиссиялар үлләтләр. Окудук барыта кытачыны тәрәбе була 599 ки, онна буллагана барыта худиялары кытары онна тәрәһен өттүнән буллагана тыгынча 102 келен кыттан барда, онна барыта 10 көрүнгө болду. Окудук холора алдан коракка сетте көрүнгө, нери-мүриге 3 көрүнгө. Онна барыта бу көрдөрө алдым металлери. Онна бу талисманы. Бу барыта буллагана 117 комплект. Кыйлактар уже ылан жерлер айнатлар. Ондан жем бу сүрүн сuje. Хамы өттөп бетнестер, же бу манна кайда хулагытылына, сужалар төхөл багатыгыти. Это тегенден сетик Роман Иванович пидин курдук бу икки коратынан күрәхтеһи булды. Күрәхтеһи булуы нине эддеттен уже хаңа жылын иттен балыгынетон холду буда. Оны бигер келдимиде. Ол канеттен де бихи судейский коллегия бидди көрүнгө касуя хүммедденен үлелектаган бардын ыртаммыт подтверждение берип бит. Бу күрәхтеһиге бихига 204ден 2 худиякыданда. Он брас обслуживать дата. Тут есть комиссия членлері үлеләтілер. Оттан бу бейс спартакиада жақай күтіләқ, тоғыды даққа аспы спартакиада бейе болбатаға. Иккеті хитче хүнбағылаққа пандемия болан чемпионаттарынан заочно болбуда. Олихин ағыз сылы бұға күтіләқ бейе бұл спартакиада бұл правительство, министрге Леонид Николаевичка, он терьер комитетка, он на главаларга улахан макталбытын тиедде бит. Бу мия хабары участниктар, худилар, наха үйөрін көтін спартакиада көтінілер. Онна улахан бағыбаны тиеддің ден мия ананып біттере. Онан бу малайнен туғанан бағыбаны тиедде бін. Оны әйтемете бұл спартакиада жақай улақаны көқтіқтік барда, он түйет мастер кытында, түйет мастер кандидат, Россия тамнақ мастер кандидаттар, түйет республика мастер кытында, оны 2 республика спортка кандидат мастердер кытындылар. Ағуын 9 раз спортивный разрядтақ жон кытындылар. Оны, конечно же, бұл бихеха бу хүлбагыс улустан кыттыбыт туактарга головаларга бихи улахан макталбытын тиеддебит. Тоди дакана бу спартакиада Верхоянскай курдук улус танкелен кебей курдук улустан өймөкөнтөн туактан орто халыматтан моматтан келен катынылар, анабартан келен катынылар. Онун эти головалар жакай Түрген майтык бахарнаннар, хаңа жыл кәнеттен бюджеттері қатчы көрінлер командалар күттігінді болдар. Күрақтегі болағаны түйет группаннан туақтанда определениеті барды.
Бастакы группаға Люкускай кора командата, бир очкондан каян Нюрингри командатын кайда, үхіс места алдан районun командата 15 очколах тағаста. 2 группаға Тюропчы улуға 9 очколах кайда. 2 местаға Намулуға 9 очколах болла, онна үхіс места Горный улуға 33 очколах болла. Үхіс группаға бастакы местаны өмекан улуға алла, бир очколах 2 местаға Веркаянскай районылда 6 очколах, 3 местаға Орто Қалыма улуға 12 очколах болла. 400 группаға бастакы местаны Мома районылда 10 очколах, 2 местаға Аллайға улуға 100 очколах, 3 местаға Анабар национальный Долганы Эвенскай национальный округ 131 очколах болда. Бу спартакиадаға Терентьев Егор мен қаңылас улуғыттан хеджар рекорд тройной кружокка рекорд этергеділі бігергетті қатылады. Егор Филиппов стамыт рекордын 11 метр түрден 1 сантиметр станан. Онна бұл спартакиадаға этергеділі улахан тағымнақ судейство барды. Бидде улахан травма болбата, кроме мелкой незначительной травмы, конечно, баллар, растяжениялар, еген маннык доктор. Күрәктеги булды. Күрәктеги булды. Он этергеділі бияқа бұл көрімнерге улахан хайды барды, особенно биатлонга. Биатлонда специально Нурмиев Тимур Рафаиловичтен Россия тағымнақ судьяны алып бөппіт. Онекені әдерінен хайды бар, гынан баран бұл халар бұл болағына на рубеже тұтылынылар. Олейін болағына кәлергі жөйді хайындары қадыннады, ханы бәйлері хүйрі хыддені дәқтіріннады ден бейеға туақтаты, рекомендациялады. Онна бұл туақ горнай көрінге, горнолыжны көрінге болағына бихи аспыт спартакиадарға қолан көрбіт бүтінер примерно 5-6 кехекітті дегені апыт сүйістен таққа кехекітінне. Онан бұл нам күрдік ұлыстан, нүрбаттан. Бүрің түгіл бауыт, күттіған бағалақ кейл бағабет. Өлмөкөн неген местелестілер. Онна шорт-трек кәме олық ондырықтақ кесі болды. Трек кәмел бағабет. Ұрыққу туаққа көрдіққа, күрақтегері көрдіққа бұдан, во-первых, туақтара тұпсыбыт физической подготовкалары. Онна тәргелі инвентардары. Урупаланы бихи каккені қанкені үйрелді. Білем бұжыр специализированы уровендері үрден результаттар еме тұбысты. Онда білден тұрар қанегер ден бейеға ұрупқаттан хамай хайдылақ. Бейеға етінде нұрық кешелер болдылар. Михаил Соснин бастықы спартакиатын юниордығы ден бастабыды. Білем болған олақан жоңа таққан абсолютный чемпион болды. Онтон мен бұл Рыбкина иіннаден юниорға әме алдан тахиддер кені бастады. Онна Дубо Анастасия ден жақталарға. Онтон бұл Распутин Алексей ден олақ анжақай үшөді хүлді 2 күннәқ чемпион болды. 2 күнге онна бастығы күнге дистанцияға 15 километрге Нюрингри юниордары бар пьедесталы. Онытын көрәтшілер бітігер аптардар кемнәқтері, оны түрге майдығет яққайын? Hatta bu metalbi pulana bir şu bastıkı oynugan oğlubda, ontolu bir kere getirilden bu oynuaya bastayanı manlık polar, onu bu oynuğud bu talismanı, bu bolana kıyılaktarga bastıkı kuş meslelerge bittilerdi tutardı bud. Evet. De maqtanabın. Ondan de biheqa kıyılaq birinde deneteller ol kurduk spor kıyı körünlerger saqa sirin bastıkı spартакиады кетince hette sılaqı gıtıllı buta demanna bulağı taharır ceske республика бастың спортсменнара Россия сборной хаматын член Анастасия Константинова угу күлінгеп округ призер Михаил Сосин ветеринерден Андрей Жилков 14 местінен қайыхарға Россия юниордарын сүмердеме хаматын члене Юлия Мухамедзянова де кайбыта. Бу сөпті қаппеті 01-05 ден нөмірдәк кыйлақ бұт Афанасьева Ирина Константиновна де кыйбыт, оның де хеқа бұл бері кәндеттен администратордар бұт тарихтара. Күнді ұлжыттар бұт, бүгін кәлен бейеқа ехетіндер егетейін бұл кәлен кәпсәбік кетігер мақтана бұт, қаз бірді егетігер үләға үйераққа сетихіне бағарауын.
Күнді көрәчілер бігі білен кылгас тоқтобулға барабыд, ол кенттен көрсек бід. Магазину женской одежды «Элис» исполняется 10 лет, и в честь этого вас ждет большой розыгрыш призов с общим призовым фондом в 500 000 рублей. Приходите в новый «Элис» и выиграйте главный приз – шопинг на 100 000 рублей. «Элис» – торговый центр «Оптимист». Декүнді көрәтшілер бет әйге, сақатын ветитер әйге берені көрі оларығыт үйерек соңынартан дәбелігінер дақы. Тылларғар ұсты көхелілі қоғылары үйереті республикатағы анал коррекционный интернет осколата бұл сасқы сыңняланға кәмегер логопедтарға, хуячыларға, итәтчілерге, алын класс үйек учуталларгар анан де практический семинар иппыттыр, оныттын бігеге барамыд белісті бейд, бұл семинар кыттылақтарын саналарын ехетті бейд. Ол тұғынан келер материалға бесеғын. Табу курстарга онна бәбит логопед иделях учуталлар бит кыттыны лахаджаллар онна Москвадагы Институт коррекционной педагогики логопедия кафедратын профессора Грибова Ольга Евгеньевна кыттынылла. Опсайынан бу курстар битигарымна 15 кей кыттынылла. Ол курдук томпо мен каңлас сынтар үйә билүү нам улустарыттан келен кыттыны лахаджаллар онна жукускай курат. Бихиги бу үс күннәх курсы тахылжабыт. Бу тәрәһини директор быт Анатолий Алексеевич Федоров кагулаһиннән бастыкытын тыллар. Манна боллагына үс күн устата специалисттар школы летин туһунан капсиятилер, начальный класс логопед учителлара практический семинар тахылжабыт. Музыка изо урогын итар предметник учителлар бу тылларгар кәһиллиләр, олар гытта хайда хөлелилләрен кепсилләр. Каз бигди логопед учител бетин үлетин опытыттан үллестер. Биги специалисттар бит маннык ырахан диагноздарга логоневроз, дизартрия, дислексия, дисграфия, ринолалия курдук ырахан диагнозда хоголар гытта үлелерге сүбәмә бердиләр. Мен бәм үлеләбет сылларым тухары элбе хогоно аксаны билбе тогон үйрөтен тахардым. Общеобразовательная школага үшө көннөрүлән бәйләрен ихтиһилләреннән хорактор дүгәрәгә битерәннәр терапевтлардан да оглаттан да макталлар улакан. Кырык класстарга келбит бастыкы кеп кырык хаста хоголорга бастан ого туакка тоғы чөйдәгән таланылык кынады. Каннык үчүгө өрүттәриттен канны сайдылак, кайраттынан ого хин бит сайдылак булар. Онны тирәгәрен үләгән хагалатаккына ордук стихилак булар. Онан эдер логопедтер ого куһаганын мөлтөгүн туган арбатын белетәрәккәре маңнай үчүгө өрүтүн булатыктактыр. Очогунара ого чөйдек бәтгә дәрелләк булулатыр, олоққа стихилак булар. Эсидер барахап атнан басыгы нөмердә ортос үһәбилдә басыгы нөмердә ортосколага тирдон исыл начальник класска шталны ләптем, онтон бу 2 сылбын инклюзивный үрәктәһеңә үләлән эревин соглохпун арас диагностактар. Онан бу курска бем биливин каңатан тустак вопростар гепеттерлан билен баран эревин. Бу оскола келеммин ордук бу тоннан оратоглорго условия теритигер оснащенности ноттан бу специальный решевой школы болар быгытынан хүрдәгән дәлмиттер хабытчаңа школа тоспа интернаттага бит бигулус мекелен үйренелдер бит онна то коллектив көстөрдөн сразу сплоченный доброжелательный он үлелеген олорлары биттен көрөбүт холобрати педагогтар выступлениялардан аны туран материалларын бәле осту посойгаларнын өрөкөтө үлдестелдер. Көрдөнүс нөмердә уян диссат логопедабын терилтага улак испитак хүрәкбетә мактанабын. Нахачы ту семинар бола турар. Тогыды такны бу бихе билинге кемнен актуальный Марсанна Викторовна дигән логопед учитал тугун жаргын көрәмен олак токтатым, хәргәтим онна астынным. Итини кине туга методиката холобыр нейры игры для детей тыныр дет. Тяжелое нарушение речи де. Ити болын кин жарык биреметигер оннан тухкан перерыв биреметер оглорга биле эби жарыктан онна
сыннятан онтара бит. Бихехас колобытыгар ресурсный центр үлелер, туханныгын бағарар, надияр, учталлар, специалисттар, терапевттер да болуын, бихехаға сайт бітігер информация барды бар, себәске таққы құтын сөп, месеттігер тиеммет әме үлелі хеқ бұтын сөп. Күнді көрәчілер бет гебері салғы бара нехер, ол күрдік оттан бұл құлын тұтар иығар үгес бұғыдынан Обилимпикс 2 тығынша хүрбет өт сыл иде мастыр сыветін ақсыз национальный чемпионата регионнағы көрәхе болбыта, де үс неделе ұстата көрәқті әчілер қыттаннар, де 290 тан тақса үйренәтші студион 36 компетенцияға бәлерін сатабылларын көддір бүттірі. Дебу өбілерге күйілақтар білінделер. Ол күрдік дебу әргенияғы түйімәқі арас компетенцияларға олата бұл қайысқаларға 100-500 күйіла білінне. Бүгін жа студия бұтығар бұл Обилимпикс күйілақтары бүгін бігеға ұлжыттылар. Ол күрдік истебет оғылар республикатаяғы коррекционны осколарын 7 қылағын үйренәтшіті визажист компетенциятын күйілаға Варя Кондратьева бүгін бігеға ұлжыттыр. Онна бихеха бүгін ылжыттыр, жа бұл килеп оңырутын компетенциятер, олата выпечка хлебобулочных изделий компетенция кайылаға Петр Макаров. Өтіе күнінен оннатын кенелер бұл бүгін тренердара, уғуятчылара, наставниктара кәрен олар. Өтіе күнінен барығытын бұл кайығытынан әғардалі бет. Онтын жа кәпсетивтер кереғін ол күрдік бүгін бихеқа Петр Макаров угуячытынан Людмила Петровна Лын ылжыттылар. Добрый день, Петр, поздравляю. Людмила Петровна, расскажите, пожалуйста, вот от компетенции, сколько участников было, экспертов? Так, значит, на нашей компетенции выпечка хлебобулочных изделий было 5 участников. Выполняли конкурсное задание 3 модуля. Было также 5 экспертов. В числе 5 экспертов была я, так как с этого года главный эксперт, то есть тоже оценивает конкурсные задания. Задания у наших ребят были такие: пшеничный хлеб, халы – это сдобные изделия, и хлебные палочки. То есть хлебные палочки, 2 разновидности с посыпками, мак и паприка. Сегодня у нас в студии вы принесли с собой хлебобулочные изделия. Расскажите, пожалуйста. Значит, ну вот по конкурсному заданию мы все точно воссоздали. То есть то, что наши ребята делали. Это у нас было 3 булки хлеба, пшеничного хлеба, да, весом 600 грамм. То есть 660 это полуфабрикат, готовый 600 грамм. Было у нас сдобное изделие 4 халы и хлебные палочки с паприкой и с маком. То есть это все мы принесли и показываем то, что делали вот наши конкурсанты. Петр сегодня у нас в студии приготовит халы. Халы. Ну, он, конечно, у нас приготовит не из такого сдобного теста. Вот мы сделали имитацию, да, и он покажет, как он делал. Петр, можете сейчас начать. И расскажи, пожалуйста, о себе. Здравствуйте, меня зовут Петр Макаров, вы уже заранее уже знаете, так уже говорили. И я буду сейчас делать халы, имитацию хал. И для теста что нам нужно, чтобы приготовить? Какие ингредиенты? Обязательно мука, сахар, яйца и молоко. Вот это самые основные, что я помню. И немножко соли. Петр, об Обилимпиксе как ты узнал, как подготовились? Я узнал в прошлом году, но, к сожалению, я в прошлом году не участвовал. Но захотелось. Сейчас я участвовал. И первое место занял? Да, я даже не ожидал. Я где-то 1-е или 2-е место, но 1-е место оказался. И вот по правилам Обилимпикса, например, вот кто победил, занял 1-е место, уже в следующем году не может участвовать в этой компетенции. В следующем году ты можешь участвовать в другом компетенции? Ну, да, но в другом отделе. А в каком именно? Ну, примерно я хочу в кондитерском цехе или в других изделиях. Попробовать себя хочу. И вот сейчас ты учишься на повара-кондитера, да? Ага. Практику где проходили?
Первый раз я был в Сергейлех, а второй в, как там, ой, я даже забыл, как называется, но это большой супермаркет, где... Макс Маркет. Да, Макс Маркет, где делали полуфабрикаты в основном. Хорошо, спасибо. Вот в трудоустройствах, да, ваши студенты, да? У нас мы тесно работаем, ну, очень тесно работаем, да, со многими предприятиями. Скажем так, у нас есть такие предприятия. Якутский хлебозавод, да, «Сладкие мечты», ООО «Сергейлех», это вот где наши ребята очень востребованы. Также у нас есть «Роса общепит», «Паулорб», гостиницы «Тыгындархан», «Азимут», «Макс Маркет». Ну, то есть этот список можно продолжать и продолжать. Как я уже говорила, что наши студенты очень востребованы. Как в магазинах, так и на хлебозаводе, да, и в гостиницах. Ну, то есть по тем профессиям, по каким мы обучаем. И вот наши телезрители, да, родители, учащиеся, ученики вот, заинтересовались бы при поступлении. Что рекомендуете? Ну, вашу технику? Приемная комиссия, да, у нас начинается с 20 июня по 15 августа. У нас есть два направления – очное и заочное. Значит, на очном обучении, это на базе 9 классов, у нас есть такие специальности. Технология продуктов питания, массового изготовления и специализированных пищевых продуктов. Также у нас технология продуктов питания из растительного сырья, торговое дело, конструирование, моделирование, аппаратчик-оператор, изготовление продуктов питания из растительного сырья. Значит, также у нас есть на базе очного обучения, значит, на базе 11 классов специальности: туризм и гостеприимство, поварское кондитерское дело, официант, бармен, технология индустрии красоты. На базе заочного, значит, 11 классов, у нас платное отделение. Есть такие 4 направления. Торговое дело, технология продуктов общественного питания, поварское кондитерское дело. Прием документов у нас осуществляется по среднему баллу аттестата. Средний балл аттестата выше 4 балла, да? Значит, на базе 9-11 класса каждое направление у нас 25 бюджетных мест. Точно так же у нас для ребят с ОВЗ, да, у нас есть такие группы, значит, швея, кондитер, повар. Срок обучения у нас 12 месяцев. Спасибо за информацию. Онтон беги халгы барабы жол курдук бу визаж тен компетенцияга Варя Кондратьева кайбыта. Онтон бүгүн кини истебет оголор бо республиката коррекционный школан директорын итер үлага сүбехите Олимпийский китенче хүрбөтү өткөрөс экспере Варя тренера наставника Наталья Петровна Герасимова ылжыттыр. Онтон сүрүн эксперт Любовь Егоровна Григорьева бүгүн ылжыттыр. Онтон беги модель бит Саяна Татаева. Варя билген бияка көдөрөтрон хөп. Варя бахалста көдөрдү. Онтон кини хандык макияжы билген бияка оңорон көдөрүгай. Вечерний макияж тен. Кехәңге. Кехәңге макияж оңорор. Тоққа биле заданиетнан. Уже белемнен битнен оңор. Де Наталья Петровна бу Варяны кайдак белемнәтигит, де бу тухунан Олимпикска кыттан кини бастакы местене жалла. Бу визаж тен Олимпикска школа олоругар быйыл хаңарылына. Жеңер мен баны багар бытым ратта хе. Руккаттан даганы биле бага саналага тем олehen бем буллана карада боллар үйрәктәхпин. Ен визаж үйрәгән тоқурдук. Меха сүрүн жарыгым бытак боди. Олehen мәне бем хоббим курдук болар хе. Онан була Варя
быйыл жарыктанар бытыгар хаңа жыл кенттен хагалабы жарык бүтүн. Онна ото кини бәйтен ха багарар. Ха багалак олехин тоқ бар биле эппит хаданиялар бун барытын толорор эте. Харамаңнай гыттан. Онна биле багалак бага ыктар ден энетеллери болу. Онна бу истибет оголорго бихоголор бутар хамы хөптак тиханыбын. Бу визаж тойдаха бихоголор бут карактарынан көрөллөр, карактарынан таптыылар. Онна тоқ бар кихи идагахин барытын өтө көрөллөр дияктын багарабын олехин кинилер бу именно визажка хатан таба көрөллөрө жүгей. Инерге көмөлак болар. Онотон бу инникитин даганы варе бу ологор даганы ди, колобура туттан бу ологорду жүгей камнастаны дияханыбын онна бу билеген түгеннен туханыпын хапти. Туханаммын булланы бу варага инникитин көрөммүн кайыбын. Тох көрдөйөкпүн багарабын биле жүгей биленге бихека сахаригер визажисттар элбектер. Киннер булла багар мен оғабар сертификаттарын белектектері ду, үйретектері ду, оны біле әбей үйрек, оны кені сертификат ыллағана инникетігер үлелерігер тухалақ болуды. Біле қолауыры кумағылақ болыр бұ. Онан жасы қабыт сирен идетейбет визажистара бұ бүгін әйге беріне көрі олырыр болуақытына. Онна 11 час 15 минута оны социальный системге тақсыға. Онан бұ Варя Кондратьеваға де әйге өрек берек қытын сөп. Онан ұттын бағар ехеттек қытіне бейеқа бұ айыр бөлек қытақсарын ден. Онтан жем любовь бұ көресі тұғынан. Төһөлбәк кытаатчы кытынна эксперттер кимнә катлери? Опсая компетенцияга минимум 5 участник бар булуктаха. Эксперттер эме бихелер, биддерстеритте мен эме главный эксперт курдук быгытнан бар бутым. Күрәк заданияларын әттәхне, там бу вечерний макияж, кехәңге макияж, бирер модуль бар булар. Халабра бу юниордарга именно студентлерга уже ары гарахан хаос 2 модуль. Окрашивание бровей, он на макияж невесты енеде. Төһө биреме берилер икендерге бу визажисттарга холобор оңороллор бар. Визажисттарга күрәккә 2 час берилер һәп. Онда булла оскола олоргор балтыра час. Точнее, студентлерге 2 час. Мен бартын толордулар. Онда буллагана, онда бартын толороллор. Онда булланы бихи тул көрөбүтүдө биле кожатын тохтяка хабы идагастырын кайдах корректируйдабытын дехадан учалы хас оңорута, харах оңорута, онна цветокоррекция дехатын мен учалы да, онна тоже макияж губ көрөбүт. Онна вообще бу участник хаддах туттан хаптан хаджарен, эргономика жан аттанар. Как себя подает. Анытын варилын кепсетек кади. Наталья Петровна бияха метил көмөлөһөгө. Мана кайын. Чугахы гитта. Чугахы кайын варяга. Де Варя. Наха чүйдік оңыра жағын, бұл Обилимпикс тұғынан жа бұл қайда білбеккені, қайда білімнемеккені, тәе астынның. Орғойға бұлырын күтті бүтім дейір. Олеген бұлырын әме білер етеме Обилимпиксы деді. Онытын бүгін де кей әңе мәкей ағын ұрыр. Местерис. Орғойға ме бастығы местені бұлырын. Әғарды, Варяға малajы, солықталанына қабет. Онытын бұл кей әңе мәкияж кәкене қандық бұл материаллары тұттары олтуғынан кепсәді. Еще. Коричневый бором, он қараңа өңнөрі тұттауын дер дені. Оны тұбы Обилимпикстан кені бәйтігер туғараннаны.
Обилимпикса кыттар үчүгэй дир. Мин таламын арыяр дир. Онотон бу инникитин бу сатабылын сайындарар. Сатабылын сайын. Бағалақ. Үсте дағын үйрен еметі дир. Манны краскалыр туғынан кені бәйті барен бағарар өбіл. Қайырсқанынан. Дал баряға, онотон әме алғы краскаладын. Сейчас Петр у нас закончил плетение, да? Расскажи, пожалуйста. Ага, Дера, быстро так плетение сделал. И такое вот готово у нас вот в студии, да? Да. Ага, очень хорошо, спасибо. Ага, Петр. Антон Джахал, ага, садитесь, пожалуйста. Ага, Петр, эсэхалгы кепсете беде бу визаж тугунан дет, бу Обилимпикс казбидди бу оголор бутугар же доробернан качакта оголор бутугар бу инвалид жом бутугар оттон киндерге кых берет буллади бу манны конкурстарга бу манны хесанагыт. Бу Обилимпикс проекта механабар хүддәгә шөй проект яһаннын. Именно бу биһа олор бутугар әлбәх возможность берер. Ага. Берер. Моны мин бәм биле бу оманны коголары төрөлләбити маратта. Бәм тагына идем доннук. Олехен киннәргә хүрәк белән җабын яхмы барабын. Аны бу именно бу Обилимпикска кытталлара бекасылай биһа элбәни хәбит. Оголор бут кыттар оголор бут элбәни хәлләр призердар бут элбилләр. Дияққа хәп онны бу кәнеке хамы улахан биһеге тоқпу ден проблема бут ден биһене оголорга үле буларга ди. Аны бу Обилимпикс оннаме тухалах. Улахан көмө берер диханы. Онтон де любовь бу манна колобра бу оголор бу сатабылларын арыян кинлери иникүлелеригер бу манны көрдөрү кайда барын хери. Бу Обилимпикс биһа каратта ди болбута ди амбаскадын китен 16 хылакка болбута бу манна хүрбө үс ого отон кытачы кыттыбыт боллагана билеген 209 агыс кытачы бит. Колобра 5 компетенция болла билеген 36 компетенция болу үчүгө көддөрү бу аяқсылы хигерде 6 хылы хигер. Бу манна же эге Антон бу визаж компетенцияны отдельно алан көрдөхана кини булланы 2019 жылга биддеки бите. 2015тен хагаланды. Юниордарга бу быйылгыттан харды кирде бу Наталья Петровна петин көрдүк. В прошлом году аспыцылга студентлерге эте. Студентлерге эте. Онда мече байтык аспыта так онда буллана Саина Новгородова кыттыбыта, эмечу байтык отбору ахан. Оннаттан механа бар эме улахан көмөлү берер дейм. Телевизорга көстөлдөрдө бәләрен кыхтырын билинеллер. Онотон инникитин бу кинлер сатабылларын сайынларын үле дабулалларга чепчеке булмага ди. Лобра бу тохтяхым барабын, биле эксперттерга, кели эксперттер ме бар булалар. Лобра салоннардан, онна кинлер көрөллөр, онна атон будущем үлехет күрдүк ыңырыктырын. Наталья баряга этекка 3 минута халла бери битерди, онун кини успейдыра болоду. Кыра халла быхлакты битерере. Этен көдөр, этен кебисти. Онотон бу Обилимпикска бу кыттыга холобра эн опыттах эксперт булланды. Мен бәм буллаганы аспыцылтан харды эксперт таудым, ол студентлерга. Обилимпикс онна өсө профессионалыме экспертыбын. Тумихана баралык эме тухалах диханыбын, мен эме бәм хайдабын, оғлары көрөбүн. Мен әттақына тум бәм мен трихергебин визаж өттүн. Трихергебин, олихин меха мен трихини. Онотон сылайы оғлары әбілден хеллері бұл? Сылайы оғлары әбілден хеллер, конкуренция әлбәні хәр. Уровень үрдәні хәр. Людмила Петровна, расскажите, пожалуйста, вообще вот в компетенции, да, наверное, вы уже опытный эксперт, и каждым годом участников больше, наверное. Ну, у нас первый раз в 2016-м, да,
был чемпионат, значит, потом в 19-м. Потом у нас как-то это все затихло, убрали нашу компетенцию. Ну и в этом году она у нас появилась. Конечно, по сравнению, когда к нам она пришла, это уже в этом году 10 лет, да, компетенциям, которые после мирового, то есть Россия присоединилась, да, в этом году 10 лет. Ну и по сравнению, конечно, даже у нас в Якутии, по сравнению с теми годами, да, когда начало было, и сейчас, то это, конечно, уже большое продвижение вперед. Участвуют все больше и больше участников, все больше и больше в различных городах, то есть выливаются в наши ряды. И, наверное, каждым годом мастерство повышается. Ну, конечно, повышается. Задание, например, актуализирует, да, чтобы для ребят, для освоения, значит, новых каких-то видов профессиональной деятельности. То есть, чтобы это было полезно нашим конкурсантам. И ваши пожелания вот, конкурсантам, пожалуйста. Я хочу пожелать нашим конкурсантам, чтобы они чаще участвовали, проявляли себя, чтобы у них было желание. Это для них, скажем так, продвижение по карьерной лестнице в будущем. Спасибо. Ага. Варя береме олох карахала 30 секунд. Варя көддөрөккө. Наха чүгей бу макияж оңордо саянага көрөкдөрөккайын олус үчүгей Варяны мактанабыт бүгүн бу эфирге олус долгутуулак боллага дип келен бихяка бу де макияжы көрдөрбүтүгөр Варя. Онотон каждому желаю успехов в работе. Мактанабын бүгүн келен бери битер кыттыгар. Күндө көрөчүлөр бит бүгүнде эйге беригини көрдүгүт, ононтон бәгатигер олус интерехинеи арыбы пулуктакы бүгүн бүхиги бери бит оттон кадылахына 11-15ке болуга. Аныска фирге көрсөк кадери. Исполняется 10 лет, и в честь этого вас ждет большой розыгрыш призов с общим призовым фондом в 500 000 рублей. Приходите в новый Элис и выиграйте главный приз – шопинг на 100 000 рублей. Элис, торговый центр «Оптимист».